Mwandiki mukaru ministeri ya ugitiri wa thiini Karanja Gibicho agitongoragia mihango ya guthurima mehaririria kiharo-ini kia Mama Ngina Waterfront kuria gugatavanirio mambura ma Mashujaa makinyite. Uu niguo maundu marahanaga tauni-ini ya Mombatha. Gikundi kia atongoria na ahuri biashara gigithararia mihango ya uruti wa biashara na njira ya gutavania mururungano magikumithia itanya ria thirikari ria gukuithia mirigo yothe kuma gicua-ini na reri ya kiriu SGR na gutiganiria marori na njira ingi. Kesho mkianza kufanya kubaya zaidi, tutaandamana katika SGR yenyewe tusimame. Matongoretio ni abunge Omar Mwinyi wa Changamwe, Abdul Swamad Sharif Nasir wa Mvita na Muhammad Ali wa Nyali. Atongoria aya ni marutite mukana wa gugathararia mambura maya akikorwo makaya mao matiguthikiririo. Ikiwa serikali itaweza kuhadaa na kudanganya Wakenya kupitia katika bunge la Kenya, hamna njia nyingine except to take to the streets of Mombasa. Na wale makuhutio ni riendekithia riri hari matereva marori, atwarithia tuktuk undu umwe na onjoria matiganite magicaka ya ikinya riri makiuga rirongoreirie kumaninira mawira. Tutapigania haki zetu, tutapigania familia zetu, tutapigania rasilimali yetu, tutapigania bandari yetu. Tuko tayari kunyamaza kimya. Gukiri uguo ni maneanite mendekithia mao kuri thirikari kugera wabici ya mutabariri wa gicigo giki kuria marenda onjoria metekirio gwicaguragira njira iria mekwenda mirigo yao imakinyire nayo makiheana ihinda ria mathaa 72 mateta mao mambiririe gutangikirwo. Ona gutuika mururungano-ini uyu Gavana Ali Hassan Joho, mubunge mutumia Aisha Hussein na abunge Mishimboko wa Likoni na Badi Twalib wa Jomvu matinoneka, ciuria ciigie murugamo wao cikeyumiria. Handu-ini ha Kameme TV, Njeta Kamau wa Mwangi.